Ev 11 salin duwarê mafê mirovan û jinan de li herêma Kurdên Sûriyê kar dike. Çalekvana jin evîn cuma ji Dîmeşqa paytexta Sûriyeyê. Heya got ew dizîvire bajarê xwe yê dayîkê Qamişloyê. Serbêhatiya xwe vedibêje. Fikrê civaka sivîl pir zehmet bû li Sûriyê heta berî dema şer jî. دمم هاتن جزيرة هنكي أو مجال هات فكرن. جبر خباتاوي يا دواري مافي مروفان ده أفين جمعة راستي جلك أستنجيان هاتيه لي همو سينور درباس كرنه ونها أو ريفبريا كوملا مافي مروفان يا هريما جزيرة دكه. يعني خطريها بو طرسها بو دجلك حالتها ده ممكن أمجي راستي تندي بهاتنا جبر ما أليكاري داوا جنا لي آزاديا واجنا أو أملا واني جوج خو مف جريددان دبو دافعك جمرج بو أم هر بردوام بك. لباكور و رجلاتي سوريا زدتري 65 ريخستني جنان هنه. تواهي وان جبو بلنكرنا آستارولا جنان و پاراستنا وان جتوندیه کار دکن. لگوری رخستنا سارا یا پاراستنا مافی جنان ده سالا 2022 ده ده 115 بن پیکرن در مافی جنان ده هاتنه بلگه کرن. الواهري ما جي جنتين كشتن دكفن بني عرضي دتين فشارتن ودبا حالة انتحاري حتى فشارتن جي هي بجبر بينا نسبة هنكي لملي فراتي المنطقة طبقة دير زور رقاي نسبة وينا بلنده جبر هنكي قانون جي براسي خوشكل واهري ما نهاتي رونشتن جبر ولو نسبة وينا زيدايه. آمارن بن پیکرین مافی جنان ین راگهاندی جراستیه دورن. لگوری افین جمعه گوتکوشینا جنان جبو مافی جنان لراستی آستنگی و مترسیه ده. بتایبتی ده ورین رزگارکری جداعشه گو هشمندیا جواکه جن وک آمورک سیکسی و خزمت دبینه و جمافی خواه ین رسن بپاره. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.